Na današnjem meniju je pita. Nismo je stvarno dosta dugo pravili, a u zadnje vrijeme baš smo je se poželjeli. Samo što danas imam pojačanje. Nisam sama. Znači, za sve vas koje vas zanima, za tijesto sam stavila 500 grama brašna, 2 žlice ulja, prstohvat soli i 250 ml vode. To sam sve zamjesila i pustila da tijesto malo odstoji. Za razvijanje pite koristim ovaj jedan bijeli veliki stolnjak koji mi služi samo u tu svrhu. Kada je tijesto odstojalo nekih pola sata, ja ga ovako razvaljam na pobrašnjalu podlogu. Možete ga razvaljati valjkom ili oklagijom, ovisi šta imate. Ja najviše prakticiram ovaj stari valjak, iako ih imam 4 komada, ali ne znam, s njim je nekako najdraže raditi. Znači, razvaljam na određenu veličinu i onda to pouljim i pustim da tijesto malo odmakne. Ovo je moj mali pomoćnik koji ima toliko volju i želju da i on napravi svoju malenu pitu, pa nismo mogli, a da ga ne pustimo da i on radi. Sad kad je tijesto ovako lijepo odmaklo i odstojalo, ja ga razvlačim rukama cijelo vrijeme, znači ne koristim uopće oklagiju. Znam da mnoge žene isključivo razvuku tijesto na oklagiju. Meni je ovaj postupak puno jednostavniji i brži i zato radim ovako. Da vam budem iskrena, ni ja u početku nisam znala napraviti pitu, za mene je to bila nemoguća misija. Kad god bi ju pravila, Bože mi oprosti, ispadne i liči na sve, samo ne na pitu. Ali evo, nisam odustajala dok nisam uspjela. Zato i kažu što te ne uništi, to te ojača. Od ove količine smjese ili tijesta koje sam ja vama navela, ja sam dobila 2 jefke. Tako da će postupak razvlačenja i izrade same kore za pitu biti dupli. Pa da mi ne kažete zašto nisam jedno uklonila, zašto nisam ubrzala. Htjela sam da vidite cijeli postupak.
i želim da ostanete sa mnom do kraja. Ako još niste, zapratite moj YouTube kanal, besplatno je, ništa se ne plaća i hvala vam što ste tu, što ste mi podrška.